Podľa chvíľa pretarva ročnú žatvu žita po druhý, tretí raz, dakže i štvrtý raz, zaviši keľo raz spadnul dišć. U Kocurskim hotara je pretarnuta drugi raz. Što se dotika žatvi, dom žiđe fino, znači hvilja nam dopušćela, no perše mali sme dižio, znači kad rušela spadli dižđi, da sme mušeli pretarnost, bo sme mali veliku vlahu. Teraz, znači včera i nješka, evo, znači, ide fino. Nješka u utorok, znači ide fino. Međutim, evo, zažu nekih prognoza máme za jutra diš, takže se bojíme, že da nie popada diš, bo je nam zaš smanji kvalitet, odsahne nam takú z robotu, ali bude co bude. Jakie je kvalitet žita? A kvalitet žita dosta slabi, znači hektolitar povimivani, znači nije napoljene jak treba. Znači kvalitet zrna hektolitar, to co mi tu merame, od 72 do 78, znači za 78 je najveći hektolitar. Teraz prinosi isto še rušaju ješeljaki, odajaki, 2-3 toni do jezaš do 5 toni, co máme na dej mestog, so da jedni poljoprivredniki mali jaži po 5 toni, po holtu pripojanje po hektaru. Keď by dišť nespadnul, žatva by u Kocurskim hotare bola zakončená po piatok sobotu, poneže už kolo 70% povrchnosov už pokošené. Cena žita za teraz akontna i placiše len 16 dinari, ale istnuje nadija, že ju mljenare od štretku julija zašljem koriguju holjem kuz na hore.